Radio Bulan 2 Vata, Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseayani. Tauriau Suada rumah itu sopa kamalua Tauratale
tauriau tekibu mandana gundeni marau tauratale tauriau suata rumai tu sobaka malua tauratale tauriau tekibu mandana gundeni marau sambuna sana yado pakambao kanina senga kalindaro namusua irui wananabu karubundi tikoba kambalabu maina tolomo memo kota ya sangu tauratale tauriau sua darumai tusoba kamalua tauratale tauriau tekibu mandana gundeni marau rauta menda kele rawa sese sana baka rauna tasere ngau nada bambeka na runga iso tatale kumai kode mole mole sa rauta mandanda usa mode beita tala isa usa ngole tauratale tauriau suada rumai tu soba kamalua tauratale tauriau tekibu mandana gundeni marau rauta menda kele rawa sese sana baka rauna tasere ngau nada bambeka na runga iso tatale kumai kode mole mole sarauta mandanda usa mode beita tala isa usa ngole tauratale tauriau suada rumai tu soba kamalua tauratale tauriau tekibu mandana gundeni marau tauratale tauriau suada rumai tu soba kamalua tauratale tauriau tekibu mandana gundeni marau tauratale tauriau suada rumai tu soba kamalua tauratale tauriau tekibu mandana gundeni marau Pinapalung sar turang ken marama derbo ken ngone lew simi robo weekend na kabdi ben garab dintai kita bagi menir turang marama derbo ken ngone lew ni bul rangone ke bagi ando patu chumai na namu dibu wale turang na kabdi ben garab dintai to manda ke buso chubi ke bani mai tega bu chuk en ni otin do na u non to bitoka na kabdi ngani kuan do ngan gabak libu liba mai atarato kono to station binangoya sar do tukro palang apen running tal tunggo una da siamo chumiki na kabdi ben garab dintai upedila no pono menindo ben garabi ni sambula ni mato binang sa mai le ni matu ali radio bulun do bata ena e kabi nangani ko bekana ken di raw no to bitokani ena kabi ni singa tu site ni nai ne kuruso lu kaon ni singa di bulu September ena gal lagi ta potoka en vitu na kaloko ena kabi wambul tanga bikum ni sa siamo chumai ena no e bata no to live ni Facebook page bulu na kamala langa besi binangan do siamo to Australia bota langa kina be gym be sama-sama na kete bulu na kana borda na tunuku maimba kalau ngatsakat sudah bin garabi main tai ni buru-bura ni toko kinonggora na kabinangan ko benon to bono lamani beach wakata lakin be lisa pe disibo ngali kaono mbulu benaka bagunu ni benaka tu ni bike muni wakata lakin be donu weka ndre sarango isa George TJ bulu benaka kibni benaka na siamo chikumai ena ya kabinangan ni kuwa wakata lakin be nawanga egi joy baka nudi binaka tueni bike muni mbelo tau na itna wakata laki na mai kale mbulu binaka jo boli baka nudi binaka tueni bike muni kena no muni matu bale binaka en buku no muni siamo tokma ina kabdi bin karabati na indona ngula galangon taro kota madani botol sarne rongo baka mbulu tal chunga be ya masta pete na itini na sa bole bu gemu
na siamo cuma na kap di bingarabi ndai na radio bulan 2 bata ndola kerker do kerito ni bikem na beka bito ko sarala na kan gewa setu non to bito kandi na kap na kan kuan to ngul lak tala minggo ya balata ndio nang gaita lata nda po di binaka chicken Lincoln Heritage Life Insurance na po kuno to bito ko ni chiko weekend na kap na kan kuan wakta lakin bitini TJ me ele mumbula wakan di binaka to en bikem na turna to ko sar na marama derbo kinangon lawa na ekab di bingarabi ndai na radio bulan 2 bantar ko teman-teman di rongo ucanda kita mana tuna nonda visi mati na kabi na ni kuwa mele dopa na vitu na keloko sai kwengo na nonde rongo e nambong ni kuwa dambe na mata bosi me vangangai na bosi bundua Masuli na nona itugutugu na Prime Minister and a US Pacific Island Summit and a second ingito roro ngito katarabungo mona Flying Fijians. Arto sandambe di kuana matambose kan dingita kimerto wanganga na ibala sanga nindundonu kaboedora na bosa bondua ka sabadengu itungo bagawawa ko Kamal Kumar abadengu ko Kumar metubawa na turangana presidenti ni nondobono Ratu William Katunibere na January ni ambakingo na iboga sala ni turangana Prime Minister Siti Beni Rambuka na rukuni lawa wasindunan rau tini kandua va ni abuni bobulewa ni nondobonoa Kuerto na matambose lewe vango se na tribunal arto lewe na tiku na turangani lewa David Lewis turangani lewa Jiten Singh turangani lewa Filimoni Chitoko ke turangani lewa William Desmond Kalachini na matabile wayango en ndambitiko en ruana singa na Court of Appeal esuba endona ibola kerkere ya vangole ikina matabile wayango kerawa nirakilana leni bonua na bile wayango ia erto barita kana matabile wai ni na sanga ni bokatare ti ko ndo boli tukutuku ena lo mani matabile wai membele tana tikinongo ena rukuni abuni bobole wani ronondo lu tiniga tulu na wasi tinikalima va tukuna na rongodi ni kisi ena matabile wai bobo na bile wai balu kina matabe bangangai e abutaki bola wa endondo numendola giberna leni bonua bakabo ke sanga ni bokatarai ena bukuni le wa ndondonu esa mai rumbitiko na be ka todoko me bawa wa abwana kene sa Kumar kabagakina na nona dhagdhaka na raitaya lo ni mbange ni be torda ke takina ni Asia sana Asian Development Bank na bulongo e baritaka ni na tumbu na mbula bela boni nonda bunu e na walu poindi tolu na pasende e na rondo lu rusanga bulu katulu kana ngai tumbu maloti ko yani na tolu poindi vitu na pasende e na rondo lu rusanga bulu kaba e kana chief economist ni Asian Development Bank ko Albert Park dina nyongo e tuku rongo benaka ni tumbu na mbula bela boni nonda bunu endo makasara maina veka e namaki e sanandondonu mena mbiwata na itubu me bondita kana kena bobo ibinaka na nonda tambana ni sarabanwa e mai suleni ko na nonda Prime Minister Siti Beni Rambuka na nonda itugu na US Pacific Island Summit ka boedori me Washington DC ka baga takilikila takine matai ni nona ruana singa na nona natigo na mbosongo e baga bimbita ko Rambuka na bimbi ni be baga mbauti na ndobata kena muri na be baga ndindu takibo lawa kene bo rauni lawa e tukuna na Prime Minister Siti Beni Rambuka ni yadondonu na ngauna ni mbosongo mebaka ni nganrevi na kena baga binagataki na be baga mbauti kene bo rau ni kena boedori na lawa Covid e malwera tiguna tiniga wala matani tuina Pasifika karabande itaka na non raveto koni kina binda ni dinati na ken romali ko merke ke na Pasifika endo vera na saini taka na bindina dinati ngo sai ko na non da Prime Minister Siti Beni Rambuka ka bare tagitigu kina na non rando bata kina rai mendo na bonua ni viso tu taki velomani tangomaki karani tumbu mebinaka na non da Pasifika Enandua na nona ngole kinesa savara na ibu kini Prime Minister kaminister ni labo Professor Biman Prasad ela kitu kana ndona vital no kirnan revani lur ni usando mai rarwai etukuna na Professor Prasad ni sa taka tiku bangu matu na ngono ngona matin tu do bata
me wali na lenga e tarairati ko nan reiwa ni lori ni usandobu ke ir nandau teindobu e na buku ni lenga baga wasuma ningangi ni suka e kuria ko Professor Prasad ni sakilati ko na ministry na kunru ni kena lenga tu nei tubaki ni nganisala kabaga buna ti kuna rendre ni kena ndo waka unandobu katukuna ni ongona buna e sa kautele sumaikina na mata ni tudo bata na PWD. Esa basala tagi tiko na Nayabu Station membaleta na udiwai lebu na wanimbuka Nairukuruku Station membaleta na udiwai na wanimala kena koroko nabula umainita sirika ndabu tikiba koto na udiwai lebu na rewa na ivakaro ni walu we kalibaki tikungo esa lore na matakani kuwa ni sabaka misala ki malu musumbu na kauko ni wai kalutu bagaki na ivakarau ni wai erato utukuna na tambana ni nraki mainandi ni ndona woni nraki susua e toso baga malu tiku mai kina nonda banua na baga tulolo ni nraki kina tauni uda e ndona ka savoro tiku kina nonda bibunua medo bani e na singa ni mtaka kebaka ndua ngole baga ngande ki Kozhikode district mai Kerala e India e ka sotaba mai na bubu na mosini tilo na lua na mosini ango e sabe ba salta ki na tambana ni bola no da bonua moni ngole saraya ni boto tolo karai da indo na buni wai kala ke bare tagawa ni ko ni angole tu ki India ngo ni wote na kana mai ndikaba na ministry na tete ni matengo na knife virus mai na tikina ko Kozhikode mai Kerala India na mateta kongo e kuni to manda mai Malaysia e na tiniga dio sanga bulu kawalu katukuni ni buna na matengo na kena ndewa mai na monu mai na bua kaki na tamata e na ngonongo e sa kila irawa e ono na kisika leorua e rausa valenga yoti e na matengo e a ripote taki na yoti ni kisi na gatiniga lima ni singa ni bula ko September me bakani lele tiyo na wili ni matengo na nonda bonua ka sanga ni ndua na Pacific e thingo mai Kerala na manu e tukuna na ministeri ni mbula ni santo donunga mendanganga rau ni katuba rau e na vengo na keve me baka ni ratiko na matengo na taundaku kebiti ya sati ko talanga indo na iborau kasa baga mureti ko na tambana ni mbula na kena wana no biman World Health Organization na kena ndio na matengo na nonda burubura na buku ningi torakabi ba doreti gongo na nonda matatimi me baka ni ratiko kina na ilaula ndongi to bina kandondwa na nonda burubura ierto usota na moni madongo kena ndona timi kauko na kena ya tueliu ya esa bandira ndina taikwa na tim ni biti na biemba ki sauti ka arto usambita indone batang ndengende ni indona timi kauko ka taletaki na saraba erto na sota batale tunga na nonda ya tueliu ni tim ni biti indona timi kauko wa na mua ni madongo na kena tauri andua na ngito na bingo na kede indona ka erto ndo bana matakina na nonda dorbo ka satu talengo indona timi kartu na senga ni na taurabo mamanda endina nga ni maya do so na mabola lai na uti na sota ke Australia kartu mani mai bagadu ngi toka bagale lai na nondo toni bala ni bara ni to mani tali na bako ko yango ena buku ni gitu kataraba ena mua ni madongo ena sanga ni gitu rorobi biti na gitu ena mua ni madongo ena buku ni rono sota tiko gene timi ni Georgia ia ena bana nanu ni ndau na beto koni era nanu mani ngitongo endona ngito ena baga daga kai koi kina na timni biti e kamarota ki berto na dorobu ni tiko endona bonua mai brani se karatiko kina nando beto koni ni timi ka ando bakila ina ndo tani sar nando beto koni lora ina lo mani rara ngito ena buku ni nonda tokoni na nonda toni bala taranga vera ngo mi bwa bina bina dai kem ni ka na len ko no me viti ndina ni vedala tsi wona ngona ni ngito bwa bina bina tabali bina no ni vito koni ina no ni be masulaki ano ni toko na to na manda timi bina ngona timi ni viti ki mam satu baro na mata timi rame na ngarabina kina ni tabina lo ma domingo singa baroi bwa bina tabali bina le masulaki na vito koni nak kuna na inside center ni Fiji Water Flying Fijian Joshua Tuisoba nyongo endo nang gito erto na ukata mesai tini nyondo tungito na World Cup ngo ia na nondo beto ko ndo beto ko ni timi kuna ko Tuisoba
ni timi ni biti e timi tali tegi tiku mai barani se enang ngonongo e tukuna nandong gitu lu ni Flying Fijian manasa saulo ni sa kambimbi na nonda toko na nonda timi e na bo ni ruaneng gitu sa tikongo e matanda menda bangambauta ni tubu-tubu kabagaki na nonda dong gitu e na nonda toko ni ra nang gitu ni burbura ersapa klati una dorbo na beto koni ngole tugani na nonda benua kersapa nui tu na tomani tiko nonda beto koni medaba ni erto badabara na boni nonda tong gitu sa tikongo e matanda tu e bagsakiti sarti kuna nonang gitu ko chuso tuiso bana rugby world cup ni ambakiongo e tukuna ko Mike Tyndall en na lewena na tim ni England na world cup ni ronondolu katulu e laki bagandi ke bana nonang gitu ko tuiso bani oti nondo to mainganga wana tim ni Australia e bagado tagati kuna nonang gitu ko tuiso ba ko James Haskell asang gitu ti baga bitu sanga bulu kabitu na tim ni England Arto mai bagatang-tangi bagalele ni kona nonda dorobo mai bodo ka arto usawa na matati ko yani anan dua tale na singa ni bako koyango na singa ni mataka na nonda to itubutu we tiko se ko merto nang ganga ana boni runang gitu itiko ngo matanda tu merao ni rto na dhambe kina kota final ni rugby world cup e tukuna nandori bi bagatabuli ni Fiji Water Flying Fijian Simon Rewa lui ni rasa kilati kuna dorobo ni nangandre binanganga na boni runang gitongo kartu sanga ni abalati na buku ni nona menganga na timini wile sibe Australia na singa na noa ka sambito bata kina na timini biti na dua na bata mena dua bira na walu na timi mena bata bara na sota ngo tukuna kore walui ni timini Georgia endo na timi kaukawa kame kuwa ni tori boga mamanda ero na sota tiko na timi ni Flying Fijians ke Georgia ni boi tini kalima na miniti me wana kaloko ena mataka ni singa tambu mai bodo ka na rao ni uni na saraba na ngitongo ena Fijiwan sana maki mena laki tomanira na nonda toni bala kibara ni se na nduru ni swai shipping Fijian rua emosi tungiri ena nonda tu na bako ko yang ona timi mai bodo ena singa ni mataka e sabu ka uti na moni mado sawati ko tungiri kasa marota bali na nona samai kadibi ungo kasa tubarau ena be kadibi esa nui tagi kinongo o tungiri esa mai susumita ki chone koro indundua ena buku ni mabua katukuna ni ongo nanguna mesa nangai boya dorakina nano na tatanra e kuria na dorbu yamba kirusang bul karongo mana koro kona matakula ni lebu tuna ka endondonu ba mena sulia kina timi nibiti e bambo tana nona itumbu turanga na loka ni Fiji Water Flying Fijian isoa na sila ni nandona ngauna ena mbasiga e burubura ni ragawi na lubena tangani kandina ngani susu katumbu dake mai Australia e ndau tunelona na dorbungo mendarma kana singeleti bula ni biti ene matai ni ngauna me matata ki biti kina na dorbu mbaki rusanga bulu kabango oya en anda 20 na rundu lutin gadiwa kan gitu kina baba kama Irlandia dake ani kina Fiji Warrior nimbara ningela kingito ena Pacific Rugby Nations Championship ena rondo rusanga bulu ala kuduru mo ena dorubungo na beitang ende tu doko me baga tigu mana academy ka sa bongo ni salewena saratu na rugby world cup squad ala kuduru mo mai na dorubungo e lebu sara na ben renre kena be mbole meda bana bonwa esa tu kina ni kwa engandra bana dorubo ni bisi sei bundongo memoria na mawe ni abai no na itumbu turanga ya ebe ba longanga teki ko na no na itumbu turanga katukuna me barongo yanga na yadana e marutaka ko na sila na ibara ni no na tosumai na lubena tangani e na be mbaki sauti mela ke do basara na rugby world cup ene mbaki ngo ko iso na sila e lewe ni timi erto adera ka do talena ndroni pe bobu ena vole tuku ni rugby world cup ene mbaki ngo ena no to menganga wana timi ni Australia ni oti e wono sanga bulu kadi wana mbaki sama ingara en do talena waboki ni rugby world cup ka sabarete kungo na kena sama be tale na be tutu en rugby ranking zeno nonda burubura esa kawaluti kono ngono na timi ni Fiji Water Flying Fijians arto sama lutu na timi ni Wallabies mane kadiwa kini ka tini ni tutu na ngono ena tubu dake ena nona mainruka na timi ni South Africa bi alandi esa lutu kina kini ka tolu ni tutu karu na timi ni Faranse matai tikunga na timi ni Islandi na timi ni Argentina esa maidhambe dake kini ka dio ni tutu ni oti na nona mainganga wana timi ni Samoa
tiko na timi ni Italia ene ka tiniga dua ni tutu. Timi ni Japani tiko ne ka tiniga tolu ni tutu sa lutu sarako na timi ni Georgia kine ka tinikawa ni tutu. Arto mai bosa pagdadata ki vire sonan dobe toko ni ningito mai baransi e tolu na ngone ni viti ka arto ngito tiko nandona kalabu ni ragabi mai ka ana sota ni federal competition endo na ibareta kita vire nando be toko ni ana kalabu ni ragabi mai ka ana kana mboroiti ko endo ni yalo ni be bon duindu taki mata kawatamata ka ba dorengo vire nonda ngone rangito tiko mai baransi kandina ngani ba doriti ko na rugby world cup mai ka e tambaka na newspaper mai kia na be ka ba durengo e na ba dure nei tobu ni be bon dundu tagongo wera na nonda durbu e na ndua ngito na ma do sawati e sa tu talanga na social media na itu tukongo karasa kadibati ko na dobe tokko ni taleso na committee ka didi bagati ko na soto ni kalabu ni ragabiongo marnan dikeba na tikinoya endo na bonua ka ngandre bi bagale bu me ba torda ke taki sai ko na non rangito na marama na ragavi tini ga tullu ongor na mala ni non bosa na kapitani ni timi ni Fiji Mbulikula ko Josephine Mages erto toko na bagale bu na Fiji National Rugby League na baka asama ene Mages ni kana labeti ni baka tangen ngendi ni ragavi tini ga tullu ber na marama na non da bonua na Women's Rugby League World Cup en ba authority ko en rondo lu rosongulu kabitu kana ngandre bi na Fiji Mbulikula membi watendo na timi kauko merani bi sibsibi kerna bi timi ana pasifika e kuria ko Mages ni rto na ngandre ba me ba lebuta kina buli ningitongo na treni ka taratal nga ndona bale me ba torda kitekina na nonda ndongito e ngito tigo ko Mages na timi ni South Sydney na South ni New South Wales Women's Rugby League competition ka baretaka ni sa lebu sarati kuna ngone le mai bono tani era baretaka kuna non rangandreba marna mata takana non tabanua e ba bine bina takana ndor bi ba tabuli ni Fiji Mbulikula John da kuitonga na non abeto kon ndor bi ba tabuli ni Fiji bati ko waisa kativerata era na sotati kuna Fiji Mbulikula kene timini Samoa and Pacific Championship and rara na Santos Stadium mai Port Moresby ene ka tinga bani singa ni bula ko okotoba kene ka tinga limni singa ni okotoba rondo urusonga bulu katulu. Ena muna ngau na levo ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na tabu menda baka talo taka boka singi lewu taka siapa kaya kapitak ne ka kuni lo malenga sa tipin dono munua erau ni boka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matangali kaka na tipgina me baka na karikoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dala na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa balang me baka na steak gai baka loka tabi oka kena kozlo surua Otat ni, kailan ko bata na kaya ng pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Erang sarang ano direct message virto, giri nga kina bitu sa iba bitu, tolo dio tolo do limono, se, o nga wali sarang alito miko may nanumota, na dio maluma, Billy Street, o yan Santa Rosa, California. Erang talang nga nirito ulit dilibata kayo na kaya mukatalo wasing lebo sa mga kabin, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nalabi ko marunta katiko. Senga, esan dondi na namaraw kinabagay dingli wo wakila. Balata? Kesa mani kadibi na nongumbula, kimundo sana senga nilenga. Doon senga talanga ni rere walo masemundo warakati ko nila wundrang-reng. Balata ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko na kabuto wakatabi sa tumumantanga na numundrang ay senga tu na nonto pepa. Sa tiko na mate, si senga na pepa, senga na lenga. E si rawanganin doon na nomu life insurance vei Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni life insurance ka nga niti kenda vinakan ito kay kanta sa mga iwagay tiko-tikong goya Amerika. Rawa-rawa sar na mga leofomo. Text may kinabasay wawalu, walu-wandua, tolu-tolu walu-lima, e na kenay tuku-tuku matilalay. Dendram beka nang wala ni kibalilo tira buko ni oso-oso pakadadaka. Sen drakin-drakitan beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuing gawa-gawa. Nana magi-may kina programo warotaki, may veratao na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Ruwa vina bima manyon na kabini buko lulu kay Kemando, California,
Ve mama ni dua na singilewu ni lotu lewu we kamundo e viti and a radio bulando vata San Francisco me kauti kanda vata mai. Yavalata deo nangai velata and a radio bulando vata. We talono te kina na bika membaleta na nondong bula mai we ira na kanandao mai na tambana ni bula so nasi na puni wai. Promover na bana kaloka na Via Avenue 2 City and a veto kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba ni Life Insurance kanga niti kanda na kaiviti Amerika. Engen rebe me bakarita kiani veke mundo umay na South Bay, San Jose, Mountain View, Redwood City, San Bruno, San Francisco, kena vivo no volikata, nisa tikong going dona nonda toi ngandi-ngandi. Na San Bruno Cover Bar, dala kumandangaya ni tali sota tukina ka vekilai. Era libu talitunga ng dui kai karandongole di kina, kanduna kana non retali taka. Na lebu ngona ni non retali taka kena wasibi ni vingaravi ni turang tawa Rakesh. Samba uli kaliwa kitumay kina na Crown 4 News katambaki talitunga and the San Francisco Chronicle. Esa mabawa kay rongo-rongo saranga. Kendo vanga ratano atiko sa nayaya ni Angona na sote singiliti ni Viti na kwila ni Viti kena so tali na yaya lalai may bakane ukukuni pale do may raito manda and the San Bruno Cover Bar. San Bruno Cover Bar, ono Tolusaiva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Taun dola may na doon na kaloka na sigilebu, kina tinkan doon na kaloka ng bungi ni Moniti, kina singatambu. Radio Bulando Vata, me kauti kanda vata mai San Francisco ki burubura, sema mai ngai wasea yani. Dilamay kaseranga andi pula ramase ni dambenga o dambe malu kaglaban tatokan din tuna bomin ko wele na elongo ni ko sa dambe malu mai sa rui matalaw din tuna bongina ramase tuna kinai rai rai ngai tatokan din tuni sa dambe mai Yavalata deo nangai dalata and a radio bulando vata. Veitoko ni Lincoln Heritage Life Insurance na kama ni Life Insurance kanga niti kanda na kaiviti Amerika.
Pinawali besar turun ken maram terbuka dengan elon tabu bina kami Lincoln Heritage Life Insurance bima mando do weekend da pana koloko sa bale lek tanga me weekend lo vital no me kan tanga ngai tega bucinga na pana koloko da bo bina talanga ni sarongo di weekend o ya na non de rong ya na bala de na ngai telata ke na kambar bina Lincoln Heritage Life Insurance ni kuwa biutak ngama itu na tuku kala di lelum sar weekend da sakila dorere yang benten na pa muriel ustal tumante so na wikakan raw ni na bulan-bulan te ikentai en vingo nango endo na endo bir ang ubaw ni na post ang bitataki dian long animasi ha bibia ando ta nango no bitataki to kinango lele buser wiwasi takatunga na buguchiga ni kena sanga itu na tingum bulan-bulan weekend review kind radio bulan do ba tambe no no manu wichi weekend total ngai Amerika undo ubaw ni na lele busar terin chuk nango ngo sara undo bagarita kan ni rasa tega Amerika ni tu na kakana bulan-bulan sabi na kasar chunga na bagarita ki sara bagarita ki juga ai ya ndongo na wai ni saba ni kidney kala no the kidney ko eta kata tunga overtime ke bakan dogo ya talituna sona ka sando obo ta tukina bakata kan non tando kana baga CVM beka non tando yan rabatu nambongi hukundi somi angona na wai ni sambutu kena pi matangali o itale so sando ngandre besar nga menda bangata katu son sona boni kau mera ni sabata bo bina katu wera non the kidney indongo na wele tinreu wai ni sabon ni kidney dona wele tinreu sando malaka tu mandanga na wele te sabata binaka ngai seleta biuta na lomani blender kendora blender chiko me vale me kena wai na wai nimbu anjena green coconut chao sange blend tak ngo merto wakibata todo ko na sorena wakatala kina no kulin ni sa wakibata ochi ngai tugini mo lomba kina ono se vitu no molikaro kembale tolu na ingredients en ndon na isava ke baka sabi na kata mo sabata bo bedaka o ya na no mu ngata ka baka to kai na kidney o ya ndona maulindreu binaka seleta kena waina ndona mbu ngotia lomba ni kina ono si vitu no molikaro ngotia nge ngunupa katuli bango rendo makasar be vitu na singa no muni baka yang tagajuk kembali sanga mo consecutive sa tiga bunikua o chita le vitu na singa sana ngai ngotia okay na kena pakantai kena ngau namo na pakantai kena be mata kenimber na katala 1 hour before breakfast and 1 hour before dinner. Kaya baka ni pinakata raw talangan niyo pangataka 1 hour before lunch. Kaya baka tau chunga bike muni ndo na uwa ni sember no katalau kembala sa enranga pa matagalay sa otabi raw nga kaya nabi ngata leso na pagator numbula no cha sa tarabosar nga ya ndo na uwa cha pagati ko bagalilay sangyo katalau abakatalay kina sember talangan niyo pakayang anak kyo mo di pakaya kabi totol totokai kaya tahu ngandre apa ronyo pangata talangan di sember ni oni kani anak kyo mo di pakasingiliw kaya pa matalang ko na wili tiki na mauli raw sabata ng duka may nangonta sabata anjina ronga ta binak na wili ti wata kina moli raw sabata ng duka may nangonta sabata ng duka ni kete nanduka ni kete ganda upagabuna ng bombota niyang usya nambo rongata enangono patoya saro na bibu kita lang kena sabo itu may nanduka siya na watu may na kidney lebo saro chuk na kidney failures nangono go baka mimbiching go bekento na turang kento sa kelachung nga nabuna sore ni wele te buke non da bagalilay ke baka ndon renre na non da balele ko ro tu ni mero blend te gipatanga kira na kulina na soren ay na way nimbu green coconut na way nimbu sar mantanga baka ko ya baka way dalata kana batu da utu na non da kidney na lebu na mungunuba ni lal na kete na kena na way dal baka binak rongo go na batu lalai daw baka bunan na kidney stones. Apa mo sama ta chubi kanda. Aturi bago ni sarbi na kanon ta klo di bago ta tu weekend ta bi kambulo bago go meken ta kakana
menta oi di mati ni ko nga imbule na ngonta kina ngata loma ka ngandre bogale na kelo menta bulung bina tu ka menta maru ta ka non tabe singa ni mataka ya na ibo matal ro weekend era no to ngono bata ya balata ndio nga italate tolunga na ka ngandrebi mona sabata bogo bina kina o ya no mukidni o ka chingo bo mimbi chugo weekend na turang ele buna kan do tu melo dan do rabu sai sangan dari besar kami nasabah itu kina bobina kembali ke pakai 7 days consecutive kembali usar no kila bina kesana ni sa tegu men o itala todo ko mai na batu no ni kidney ando form tu over years ando ngana wele tinreu ono se vitu na moli carro kena wide kena blend tagi todo ko ya o ya ndo nambu kembali no ndo na torre singilep ndo na torre neka pamoto nambu sa tu weekend mai biche ke to tanga America to lang ngago be Mekong zerebe stoni Manila stongo be kitone city sona stoni Asia na Fiji marketer tungo sa tutal tunga kina nambu kembali ndo nambu na mataka ndo nambu na kabi blend ke batake na weleti au na pakilasar nga o ya na vinaka ni ngomu na ngono ko tobole manda okela ni tolungo tuke tunga weekenda kento Amerika tuna bangko esiang tuke sar tungango wana la ngani sona makete la na rete ngaki na maoli o ya na moli karo vata kena ndona kena mbu green coconut ai apa mo sabe bia ko ya non to vital no to no bi bakasal tagi chunga anta bo bi na chunga Lincoln Heritage Life Insurance na buku ni norto bito ko ni chunga bia kapito da sar ni tu site do rongo da tu ko saboritaka sa lele bundang ke kinta talanga pangko sa pagati una turanga ya namarama ya ele bagai patar tartal tu sa simbulum-bulum bina ketuir sa mai ketibidan non rembula ya songo na kanta siang ni kilatu ele buna ka ko saboritak ele buna wonika we sa ka binanga menta sa ka kania tu na bengor to doko anda apa ka bina ka cuko na buku di kena sa apa ka ruta gitu apa bina ka bikanta oh ya na bikato to sarongo menta pakai ngata tu kan ta sono bikanta do overlook ta tu ran tumbangan hono di non tapi poli kuro ardan ta tunga kinta singkilan satu tunga kina dembula oh ya bikanta yo ya na itu tu leka bikanta na ke pakon di bina kata me la kota ni rabi patulalai na patungo ke pakon na pagumuri na kini tanlo tu ni bikanta na tomat tampu saka ni do build ngamai as you age kembali na via yang mo na sabate levi chiko ya do saranga na sabon di kidney binaka o sabori ta ga bikanta da ke di bingara pati nai do ngana wele tinreu blend tagi pate ke na woi nimbu lomba ni kina ono se vitu ya na moli karo ta kapana mata gelai le kabi yo te vitu na singa sa kilasara na mama nombula ando tal tu na injini bo bakata le o gai tiga butu ngone tale mai ya no vakila mai na numu dengu kina kebeka todo ko nombula ena binak sarnga mekin nai ya sa nda bo di binak chukin ena kabi di bingara bi nai ya non da program lega sar weekend ba mutu na ba bur bakka samu chuki weekend ke ba sember tobolya manda te ko busar ngane kabi ni kuwa ko tani bitu wala ngane singa or no rede ken bisau ena no nimbula we rosa bula miniti me lima na kaloko na radio mbulon do bata be kemini todo na biakani bulu na ka my brother Kes Kumar Sen Bruno Kababa thank you for watching tau bukan lagi lebih teksau mai korbo turang mai itu cukup turang mai kayol oh mumbula na bugile mai kantau bulu bina ka teksau apa kan ini bina ka talanga stay in tonga Mr. Pau na walurua bulu bina ka langi F mai na Fenton Place mai na partai sibuni tai kibiti bagan ini bina ka talanga knocking garau abu nang na siya cukup mai malepande na kam dibing garau tintai Luis Dexter koroi tu da kau na tam bulu bina ka nang na siya cukup mai sasa Kota lagi na be mari da koroi taman oh malombula na ndo bata cukup mai Santa Rosa na ka bina ka dibing garau tintai kota lagi na be Akesa Leo Motu ke Fals JT Bim sista mi matamin sau baga ni binaka ela bugu de be toman dia na kabri bingarabi ndai tai dolela sirbakula radio bulan dovata San Francisco boy rosang bulan miniti me lima na kaloko Wakati, no me llame, llame.
sivi na muyambe mai au sina ya wakundukai beni usumu ya baka mai bako eu ngaviko isaulako eu manilili au kirenga meu ngai mbondali au lili au saini matengai nai tasiri eu ndau lawanga na lako me kua ono na mai langa ni siwi na koro kenero sala ko ngai mai no muita vina na sumi bondo bondo ya misidaka Kuangani ko bela lizar mai vakalebo Reta vakalebo na vangu ameu kino sombu Kilanga no mi tabinga na somi bonda bonda Au lili au lako Engen Rebe me bakarita kiani veke mundo mai na South Bay, San Jose, Mountain View, Redwood City, San Bruno, San Francisco, kena vivo no Volikata, nisa tikong goen dona nonda toi ngandi na San Bruno Cover Bar. Dala kumantangaya ni tali sota tukina ka vekilai. Era libu tali tunga na dui kai karandongo le di kena kan duna kana non retali taka. Na lebu ngona ni non retali taka kena wasibi ni venga ravi ni turanga tawa Rakesh. Samba uli kadiwa kitu mai kena na Crown 4 News katambaki tali tunga and the San Francisco Chronicle. Samba ubaki rongo seranga. Kendo vanga retano tiko senea ni ngona na sote singileti ni viti na kuila ni viti kena sotali ni yaya lalai bevakane guku kuni pale do mai raito manda and a San Bruno Cover Bar. San Bruno Cover Bar, ono tolu saiva San Mateo Avenue, San Bruno, California. Taun dola mai na dona kaloka na sige lebu kena tinkan dona kaloka na bungi ni moniti kena singa tabu. Nada masara manda me huli kena dona no life insurance policy mai ve Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nagkakil ni Tuta, nagkatil kabitu ni Akostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kina magal ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni bera, sengat sarangan ni bera palilai. In time sarang amai. So ang tali warga tali tunda warga. Kubertungko. Au saya lo wag bengo kamu binaktak. Nakambani binakang gua na heritage link. Ni. Naona binaka saranga sengat tali itu nak kaya. Pakatar tutu na kena. Taka na kena pepo wag ni tuta. Kami so mi nakilaw kena timber na vaka. Seng tu bikin dari labu liwaya. Minta samu kina kisi, lalu ni marong kina ngona mojuri paling bul. Kaki baik kamu tak kotor lain suam. Baya serangan abu. The Lincoln Heritage Life Insurance dodonga. Eso mana claim mana lo mana rusang bulu kabanewa. Kaya saruan nambah kiotin polisi gaya dona lenga. Tiko na beba se orai. Tawi mati se sianga. Raw sarana bakal leo fo mana telefoni. Text mai kina mas seva walu bandu tolu walu lima ena kena itu kumatalai. Nanonda viti, ke ngasini buli paulangereki.
Rungodi ena 5 na kaloko ena kabini lotu lebu. Veke mundo e Amerika. Tini karua na kaloko ena singa lebu ni baka romboka. Veke mundo mai vini. Ena radio mbula tua wata. San Francisco me kauti kenda watama. Do yan robina kana maraman naita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra naita. Kita sili katalau mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan badi kata-kata pinakasar tunga toboy siyang kau. Gay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singlebu. Kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau bagai singlebu siya bagai kabi, baru tegi tu bagai manggosang gay to toka na buno ni kana. May na menta tu ide ni ti, kena bagai singlebu siya bagai kabi me bakana bagai sekera. Na sui, ika tamu teke roro bagai lolo kaya na vida tale. Gira ramo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong 2 Orange Street, Santa Rosa. Yang 2 tala na tamani di Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo-tolong 2 Orange Street, Santa Rosa. Eh, do ba ka tolo tiko? Do saya lupa mo din na. Sa permantangan to buli-buli, gaya hotel ito ni stoa. Tolako. Sini miya ono stoa, wala ka tungang o maulimat. May binakani sa tukit serngaki na nakatungan reba, may palitan na noto ito ilalako. May binakasar nga. Kalau boleh roti kari bateni kina. Datu birto na bisi nga kari mateni, se means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga na bukas ang lemo na bisi. Kaya tel mo na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do baka para ucuk beka kina do na ni matu bale, senong do boli nga baka matawa. Wali to mata kina mauli mata. Esa tu kede kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kina bikala lai tale so, kanda unrenre na kunea. Turau talang ni kota en nomni bolu ke baron di tigo men na Marine se Sonoma County kan rere nomni vila baki vitar tarani kina napani taliboni 125 257 vitu tolu 5 vitu na kene tuku matai lalai mauli mada 2525 Montgomery Drive Suite 2 Santa Rosa California. Ogono rongo manu vali songo nei maoli mad. 1525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Bila sa boleh turun kena barang terbuka dengan leo radio bulan dua batu tini keruan na miniti me 5 na kalok. Oke, leo besar cukup na songko sa 3 buka tur cukup na ngononggo. Anda baka nama ngata cukup ni anda singa keviti anda ketini singa ni okotoba. Ya andon na kena sebu ni tal no weekend ada kevina ni kuasa na songo. Ngo be kebunito do besar na South Bay South Bay Fijian. Boleh tengah go South Bay Fijian. Join us for our 3rd annual Summer Barbecue and Fiji Flag Day Celebration. Ang kaya padoro juga na katini kapani singa ni Pulau Kotoba may na tiniki na ono na kaloko na kabi. Kembali sa uto kabalele na katini singa sa uto talaga na bisong kulelebun ni kenamaro tagi chiko na singa kibiti. Bikin to California to na South Bay Fijian. Arto nagay pakadoro juga na norto o yan na katini kapani singa. Waya na norto ikatul yang baki norto pakadoro to may na songongo annual Summer Barbecue and Fiji Flag Day Celebration. Pakadoro juga na katini kapani singa may na tini kina ono na kaloko na kabi. Nabikaso na pakadoro to kina waya na barbecue. Bakatalangin kina chuka talanga na norto buno ni bulbultaki marketplace authentic Fijian dishes. Na pastries kay na bikato to sir may bukan na pagarita ki iyo na niling ay bultak na handicrafts ndapo ribina kan to sa setup talanga endo na to information booth ngo na buku ni kemini no kan ni bangrata kata job fair business social welfare benefits ken na pay tugu taleso orto na integrita kapata ni ken orto songongo kapata makin na community and church networking. Cukup talangan to kids zone, jump house kena play center. Meron na lihi baka marot kitukin nangon ni singoya. Awan napakatur tal juga nang gitu. Baka na volleyball kena touch rugby. Ron napakatur kino ya na Henry Smith Park Santa Clara. Ronyo Vitar Tara. Verton viokan ngobe uluing galo nampan di telefoni. Vasai bawalu. Ono tolu vitu, 235, sebe saula kalou, vasa ibo walu, ono diwan 2, walu 5 rua ono, sebe simelingio lebu, vasa ibo walu,
va saiba ndua dhiwa va saiba walu. Ya, yan vika so en orto na bagador chigorto na South Bay Fijians en katini kapani singa sa ni surit chuen kina moni ngol sar chunga ni kina bagole lebu sa lambiu ta kita lecunga na no to roni pa ni radio bulon do bata na be tuku matela lai me pakani tuku au sa bagare ta ko chingo na kere kerua ndona bi sureti I still do marriage conference en don marriage conference go boleh tonga bango discovering the way God intended marriage to be. Ton pulangi chukina Reverend Moses and Catherine O'Connor kabatalaki na be na italtal manasa ke senimili kolibuso klaro ngole saramai vitingo ngo na buku chinga ni buli ni mbula di bakamawe ni bubale en na bagador chuka rochu na singa wa ne krosa ngulu kabitu ke na rosa ngulu kawalu ni bula ko toba walu na kaloko na mataga kina tol na kaloko na kabi na buna na bagador kinango 272 North Bascom Avenue, San Jose, California 95128. Na idurdur ni bulingo bi kimini na biotini ruana singan donan rau basanga bulu nandola. Yan buna na bagador kina yan Living Water International Christian Assembly kau bagador takachiko dona puli binango be kebuni na pakawachi bu chumbaka na ngonongo ni sa surit ndana ngole to ko sarani kina bagale lebu 101 North Bascom Avenue, San Jose, California 95128 bana walu kina to lokolo corona singa bagador kina rosa ngul kabit kina rosa ngul kawalu ni ko toba to yan donan raw basanga bulan dola na bulingo na rona singa kebakana be sotala no muni ne bagataro ngai ngirichi tal lui va seba walu ono tolu bitu 2 tolu seba 5 seba tala rebulo diwan 2 ono diwan 2 rua tolu 5 ba ngai biuta ke talangana itu tunggo oya enan roni pepa ni radio mbula 2 bata ndo sakatale ke baka ndo na bika ubaga wili ka tongo na katol sanga bulising ni bulo September na rona kaloko na kabi na bagador chiki na dona lotu bata artung bita bata chuka na ngole bulu ti mai ndabuile bulili no Scholars Association USA Worship and Fellowship Gathering artu sa surit stal ngaki no era na be korni buli raporungen na lotu esele mai no ndabuno lamanewich bagar to mai turaki na Dudley mai andelepesi Valentine mai andelena Molly na Jasper mai singatoka Methodist mai no sore del Kusa mai Kandabu na Richmond Methodist High School, New Sour Methodist, Namba Methodist, John Wesley College, ken William Cross College. En dat is surit todo ko sar na All Scholars kedung komentali to konerto na Lin All Scholars Association en singa na katol sang bulising ni bulo September. En ruana kaloko en kabi na bodor kinda na lutubata en 428 Mendocino Avenue oya mai Santa Rosa. Arto bakatokachi me Losa and Mosa Worship Gathering en tega buta gichiko nando na serre Salomania una kalo mai bisi relingio ni mantawa anga indo chuko na nondra itabi masu na italtalanga se kope bisa arto sana chuko talanga arto na Prison Worship Team CMFI Santa Rosa Team buni wai puni pati roko likutu nanga kinta boy kanda chuko na singo ya na boss ni bikin tabanki anga ilang to na serre nogu kalo nogu panua anga indo na masu nanti kunesi Emma Koroy Methodist Church Leadership Ministries Christian Movement as a whole Fijian USA Government anga soli pu nauchiko na ital manasa wanga ni tangita arto nangai niochia anga sotu na specials sana ngai bogatur talanga soli mabir na be kuribul to ko sar sa polito kaya niotia sana ngai dapakai kai bata sana ngai suka talanga kin non to songo en singoya oya ne katol sanga bulising ni bulo September rona kaloko na kabi varua walu Mendocino Avenue Santa Rosa California Los and Mosa Worship Gathering da susurich kedkina en da bubale lutu esele da buli ked maikina en da chiko talanga kina na kere katol tukutuku ya sabo lagi bagador talchinga no Feast of Tabernacles na Abba 7 Media Ministry Appeal anda sando rongo chiko na non ro abagita chiko ya o turanga weka gebi ambringa Chuko sar mai United Arab Emirates ke pokona reda tosto tol sar chuko ya
na iwili-wili non toma-toma radio bulan do bata do na contribute lebu talanga sama ileo tal sunga ni tim ni radio bulan do bata Gabi sa surit skanda chiki menda tokona o yana Christian Media Ministry na buku ni kanal ikatoni kamburaga marro ni tugutuk membaliatan na Feast of Tabernacles do badur chiki men Holy Land sema Israeli kena bibu no taleso ando talon tagitu ne bola tambu kabang bimbi na koro tambu mai Jerusalem ya asabu duru chiki ndona kena pilngo manisangan nile ya do saru chiki na isau ni be kaba libo ngan rebi ya ni be tamba me akau pagandon nukin kambani sa redo chiki mo Gabi mai United Arab Emirates ya sabo chuku bita singa men le bagadur men to ngoliki na nam no mati lola men le dokumente ke mai na bika to dongo bagatalaki in collaboration talangan ke ngole an in special flight and Fiji Airways ngole ni bandun in Ben Gurion International Airport mai Tel Aviv and sebu ningona ya talangan ngali dokumenta ke chumo Gabi weekenda na buku ni Feast of Tabernacles ya ekabi na kuwa ke baka ngandria mondono mudau $5 $5 don raunion in zelbe titilia U19 o kelas ando mbiuchika non namba mbulongo titilia U19 na zel namba 125 walu vitu diwa onova vitu walu bang dua tale namba de Mrs Titilia 19 415 879 6478 and itukutuku mai wana media producer ni Abba 7 Media Ministry Appeal sila kampanye ya KLP Ambaringa mai na United Arab Emirates na kavinangani kuwa endo sa katalanga oyana noto songo na ngomone marama rabulio ti mai na korinubuli na anti takumbau school oya mai sawani arto na maru tagachuk na magingo mai viti bakatalanga kina na bono lebo merke California oyana kabit sambul kalima ni ambaki ni kan ditugu mai na korinubuli anda sakila ni rasali besar na ngone leo na ngone marama rasama i turi tutur sa rawat sar non rembula na ngone gora buli mai na korinubuli rongongo ya na norto songo ni kana maru tagi ni kabit sambul kalima di anniversary ni korinubuli na wadoro chigo mena Aman's Palace Event Hall o ya mai Sacramento na Rua Tolu Saibandua Longport Court El Grove California 2558 tongan reba menta boy sulu rako ya ni sena formal attire ka non da songonga kenta da sanga seda ke mambo da sakila todo ko ya na bikanta nang menta na kilandir to na baru ta chugo ya na bika kana saranga so anda kelita intukin on tapuno lo mai bichi island menu dina kapata ke ngunu live entertainment ke artuna lang ser chukin orto na mata sere ng duo band mai Sacramento kapolo italanga ni rona rero no chuko talanga kina ron biutini seru batuanga ke Mrs Batuanga ya en singoya ke baka oni binakata no muniti kite sa bobolak sarchu niochi na songwana ke baka dorchu ne katini kapani singa ni bulo ko toba bendo no muniti kite sa totol sarchu ne ken voli na ngonongo ni roni bitar targe ni tapani mbiu mai wai na bantalebo ni van 25 5 rupa 5 ziwa vitu tolu sebe Anisha Billings and namba ni taliboni rua seba diwa 5 seba vitu ono walu vitu yan itukutuku abang sa chuk talanga ni and roni bapa ni radio bulan do bata and ekab de bingara bata dai bagdua talent da bina chuk and buku di bito ka di binaka and radio do bata and ekab ni bingara bata dai San Francisco sa buku bina ka talanga bikim ni nobiakan oni do bakot segata mai namuni tukutuku siang ni somi mendo me kadiba kiai non to salika kambura ki bina ngona radio bulan do bata moni tikin vakarombuka ke mambale ke bakoni be sotali tukutuku di be bakot mai ko ta kamera messenger ni radio bulan do bata sange ni roi tabi me kero nando kadiba ka tu ni bikemuni o ya me na bi moniti ke na vakarombuka Ogono Rongo Manuvali Songo, Neymar Olimat, Wali Maru Lima, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Bula
sana senga kina niga tirobia Moleka angareba Ni utongu mokila Radio Bulan Dua Vata mekauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai yani.
Nang udah na radio bulan 24 biar kalau mani 95 na tini keruan na meniti bago binang tayo sudah bitokan din na kabe de garabi ende na kay. Beba kasar na. Paniray na tokongo na kenay ray. Dua nga na rukun ibu ni kau. Dua bayram ng tingit taki. Reverend Aminio Balen Rock and Rock. Tama kamay na nung programo baka madawan na toso ni ngauna. Ano ba yung garabi ni City Veni Raturla? Singa buglulu ni Simon Bayan na tinamniti by Kiamo ni Amerika. Singa lutulay mo ni Simon na tinikantuwa na tinanamaniti by Kiamo ni Maybiti. Ano ba ito konin ni Divine Group of Companies maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka na Radio Bulandong Bata San Francisco mit Kauti Kanda Batamay. Esengan dina ni Kara rawan na daka-daka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda tu kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu Macau. O kenda tuna senga tiku ni driver se senga ni waka motoka kanda u dren-dren na tu beto seki. Erto satu waka rao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara. Witar-tar ngayani na taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na kinagona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua. Ertong garap talangan ikanalay waka suburian ni nanomu yaya. May nanonro to stoa kinanomu mati ni katumba. Dan rembeka nang wala ni kibalilo tino buko ni oso pakadadaka. Sen rakin-rakitan beka na tos nimbula. Kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Rungo na bima manion na kabini buko lulu bay Kemundo California. Bima manindu na singilewu ni lotulewu bay Kemundo Biti. And a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanta vata mai. E na muna ngauna na lewa ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dapat menda vaka talutaka buka singilu utaka siya kaya kapitak ni kakuni lo malenga sa tipin dono munua e rauni buka dingo ikimunio waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Na bay matanggali kaka na itibgina me baka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso ng dalo na toa na kukonda bay nga ni kinang gamure na kaka na buwa balangin me baka na steak gay baka loka tabioka kaya na coleslaw surua tatni gila ko pata na kaya na pie ng bani kay na manray o yan na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosa nga no direct message virto giring aki na bitu sa bitu tolo dio tolo dondo limono se ang wala sarang alito miko may nanomota e na dio maluma Billy Street o ya e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito ulit dilibot ka na nagkemo katalawo sing lebo sa mga kabi e may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Navabe ko marota katiko. Senga, esan dondi na namaraw kinabaga vingilewo wakila. Balata? Kesa manika vivi na nongumbula, kemundo sana senga nilenga. Doon senga talanga ni rere walo masemundo warakati o nila wundrang-reng. Balata ni swada kabato na nongu life insurance policy. Iko na kabato wakatapya. Sa tumumantanga na numundrang ay senga to naman tutupepa. Sa tiko na mate, si senga na pepa, senga na lenga. E si rawa nga nindu na nomu life insurance vei Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni life insurance ka nga niti kenda binaka na ito okay kanta sa mga iwaga tiko-tiko ngoy Amerika. Rawa-rawa sar na bawa leo fomo. Text mai kina vasa walu wandua tolu walu lima e na kena ituku-tuku matelalay. Radio Bulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani Kabatang
tatale Saan di bulan ikodandra I refuse to obey you I refuse to listen to you Though you broke my heart I still love you What am I to do my love When we two shall meet again Precious memories forevermore Andi bula leserau Dauriau meno muitau Boro kanau tonggu ni komitiau Dabatale meu na kaya Ninda luna sotatale Isa andi bula ni kodandra I refuse to obey I refuse to listen to you. Though you broke my heart, I still love you. What am I to do, my love, when we two shall meet again? Precious memories forevermore. Andi vula lesera, tauriau menomi. Kanau tonggu ni komitiau Tabatale meu na kaya Ninda runa sotatale Isa andi bula ni kodandra Isa andi bula ni kodandra Isa andi bula ni kodandra Isa andi bula ni kodandra
Na sa wale uturan kena marama daru kena ngone leon na seren daru ngoto chika na bonga ndi wo ke zakau na itan lo ke matangali lusi na ka de benga rabati na radio mbulan do mata si bito ko kenta na lima na rosa nga bulu kabitu na mini jibe ko chikenta kan on the next ad break au ba wile ko chigo na bika mo sia matuki na tingin singa bina gadi kuwa au ke bagare don temani bosambala bu abador Oya don na liu ni puno libo Cuba Fidel Castro dakila Fidel Castro sama tu kina puno Cuba kun datang benda bakasam kon nuare dia cukup talanga mai Washington DC ya non turang ada Prime Minister ngola mai kina na buku ni non ramai sonter na liu ni mati ni tu yang go mai na United Nation na tini ka diwa ono sanga bulu tini singa bati ni kuan Fidel Castro bossa rota ni vana ua rosa nga bulu kadio na miniti o ya na nona bosa tu ma United Nation anga bi wali tiki to bango ira to unduri era ngoli tumba so relesu mai lago smoke break so era duva so sa bola chini mode o ki baka sama ta kamantanga na baka sama ya mendu me bosa tu me vana ua rosa nga bulu kadio na miniti non stop matai mantanga na energy to bo me bosa tu kina tu di bangko yang telingain dua nak kena break. Napa na ya salah ketungan na bos. Bawa kesama tak juga. Sampai sana tu turang gue. Tu kudin dua bir na bos sembal labu tahun dua. Bawa tu remain United Nation General Assembly. Aku sa wana go bor tobole tu mata mo bos sama mu sibi te lima na ue. Bos. Bawa ko imdo. Ke sa batu baya. Iya sa cukup nak sarangan na katuri bos. Satu wan turango kelas apa hari tu biarkan nak sabola itu bikwa. Opang ko sabe to buta ke dari kato to membali Cuba na tin dobu no dala mau ira ramai tete ye na lenga na embago ta tu wa Amerika e vida na moto ka ko ya de na tin ka dio vida ya na pa tu ben no bos ke ta tale sengan rebo chigo nangonongo menangono ya apa reta ka kan nangonongo na uchi nunggu bing karabi na buko rahul na li bango kito sang tale ngan rebo endua kito sa Baka sama tangan mendua me bosu tu lo meni vana ua. Elan dua na assembly bai. O mana kena barong. Aro tumba. Lintu na kena patangi tangi le sumai. O saba ko ya sona bosa koko tau tu na sona ngauna. Mai be ira sona dictator non de buru-buru. Abi na katsar bangana turanga me rongo di ko na United Nation. Na bukan na bosa tu na tin ka di on sanga bulu. Semati ki na tigin singa binakan ko ya. Baka sama taka. Ya sa nang gito rakabi mandangan ta sar don na ua bakata tai kongo bita na ngito na sarap seo sa sar Netflix pa na ua rosanga bulu kadio na miniti no mo sar sanga yochi enduan na italno ya na kede talno na turango bikenta ya na kabdi bin karabi dinda ya ni ku cikenda le sumandanga na non da bonua sa bakara utu non da mate time na sota ke Georgia libur sa pat ralang takatu na mati minibiti raun na sota bingilandi ke bukan ronalasi ke mai ke Wales non to pule ya atu di bangko ngula ta bukan to na bakasam non ruoma pa mitu kenem sa bisa utali tu na mati miningilandi ngongo tim England de klub na kartu sanganga uci runun dulu ke tolu dan kena drop goal bagadir lom se Johnny Wilkinson wa in Stadium Australia en runun dulu ke tolu rawapa anga indu na kena drop goal ko sa bagadir lom ya non tempat tim simber sar ni re mbasi katsar juga ni ya tu na samen re walu ken tu taka juga ni singa ndabo di bina kan re tu soba na bare taka juga ngo kengo nangono kedong gitu kina sa ndo wakata sa tu ngamu sang gitu tu en final yo je nunggu gitu na mate tim ni bicho sule ke nunggu ngu e batu to ko na to rai juga na dorbo nangono ngon to bina telanga be nunggu big bro tawani buka bagare taka juga na sai kap taki juga na ndong gitu ndo juga na clip de wir chico katalaki na be buke lebu sar sale bagator juga na buku na to bagaru taki bagaya lo talanga mai be turan ni tal rina kama nangong go katalaki ni bertun na tim don effort bina kartu sambi tu juga nangong go sarle pakilama na bina kan include taki enduan non tutti minindru na Super Rugby franchise ka bagre ta ko sila lama pesuan na ndo di beli di nama tim Samoa ya na puno ndo numero talapi maikin no Samoa kitong pagbo mantanga me sulir mantanga bira windu talangan gap men to boy tabi ketani clan will be all on equal footing
reta ngani bagareta ka ni ruang na season sa reta sa andabo inglanji rongito pinakabat kibaran se le nruka nga pagalele sarbi welesi vanruka talma tim ni Australia ko bagareta ka chukisa non mate tim ke se include tegi Macau no grol tournament se la na super 10 se super na 1998 amambo ta apaka tu angunu waitu na ngono reta ngana ken improve na forward play ni mati ni vision dono pun anda to lek kina boleh na set pieces nda bago pina ka sa improve sar na scrum na ngono go din ni son na vira line out me na bago pina ka kitale na backline na kona cut out pass na ngitor to bagador chuko sa world class ra na ngono go katuguni the only tier 2 team threat chuko bale pe na ngono go ver na tier 1 nation ka lebu talanga rasa tukuna sa attribute tegi chuko na ngono go na demais ni mata tim ni Australia Ronnie Lowry tal chunga pa malokin All Blacks wa na kena sa la kota ni mai orto na South African franchises kartu sa lengi to Northern Hemisphere oni na reda saranga na kena sa talabi chuko mengo nangito mai na Northern Hemisphere mata tim ni Ireland ni mata tim ni Paranise na reda mata tim ni Afrika sa kuku atake mai ya tuko de chuko nendo na ngono mai muringo karo na sianga ni rona ngaro na rona tuawa ni rakabi na Southern Hemisphere na mati New Zealand ke na mati Australia iya sarto na liunga metakia ko nga sana tarabatal ngani o ya non to mati time mentoka ko sar to le badi ngono ba kuni ba kasamar tu no rendo di bola tu na Simon Rawa lui non to final nga satu mata kento ya Georgia en da mo ni mata ko santa ba ni bina ke berto na dorbo kera bi kato ko sar tu Rawa chiko anda mai ba bu marau chiko bikenta anda redir na former players sar ba ko ni bina ke chiko berto na dorbo na ngonongo ukela anda sabi to ko ni tu di bango go ndo na mati tim ni biti anda sa baga diengu sar ngaki ni da baga sarapa na kila mata nga sona ya dalile bur la komena World Cup South kasi sangan ni resenta bur na biti milile Kongo ya ndo chunga na ngon lekalek anda sa red sugar chunga kina ya na bibi sa unur tongito anda bo bida ko ndo bakta ulit gerto na timi bakta lagi gerto na management ke irto to sar to kono chunga na tim ba bimbi ok anta talngan dando masle kirto daka kun ruka kirto da toko ni irto ba bina sar an to sa sanga takchukani wana kota final so sar itu kuna kento na mbakingo to na final kinya ngona kena bikato to kana gitu kuna na bikato to ngore boy roseblu kalima miniti me ono na keloko kasar na penirai do tokongo na kenai rai dua ngana rukuni buni kau dua beiran nantingit taki Reverend Aminio Balen Rock and Rock Tama kamay na nung programo baka madawa na toso ni ngauna. Ano bengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Sibuna Bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutule ni Sibuna tinikantua na tinamniti may kiamo ni Maiviti. Ano veto koni ni Divine Group of Companies. Maolimat ay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Buladong Bata San Francisco met Koti Kanda Bataman. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi. O ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na rewa bata na Sunbells e tinimbulu Macau. We kenda tona senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kanda u dren na tutu beto seaki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento. Merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli ena kena ngona totolo tua Divine Pacific Food Mart, Vitorua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namun di telefoni V121 toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarap talangan kena lewa sumburi ani nanomu yaya. Mai na nondro stoa kena nomu mate ni katumba. Den rembeka nangola ni kibal ni lo tero buku ni oso pakadadaka. Sen kita beka na tos nimbula. Ko ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu benua. Rongo na bima manione na kabini buku lulu be Kemando e California. Bima mani dua na singilebu ni lotu lebu be Kemando e biti. And a radio bulando mata San Francisco. Me kauti kanda batamai.
ena muna ngauna na levo ni nondo soso enda sa senga sarangan nikila na tabu menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitak neka kuni lo malenga sa tipin dono menua erau ni buka tingu ikimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa California na vei matanggali kaka na tipgina mebaka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonta bayangani ka ng gamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gay baka loka tabi ka kena kozlo surua Otat ni, kailan ko pata na kaya ng pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rosa nga no direct message virto, giri nga kina vitu sa iba vitu, tolo dio tolo do limono, se, o nga wali sa nga lito miko may nanomota, e na dio mali ma Billy Street, o yan e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito ulit dilibot na kaya na kaya mo katalaw sing lebo siya waka kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E levo tu na matanggali life insurance e Amerika. Kalevo talaga na kinang dindu. Iyan ang Lincoln Heritage Life Insurance e nga nitikan na mga binaka na ito kay handa sa may buhay tigo-tigo na buno levo mo. Kaya wala may wangande, so sa may buhay tigo-tigo tunday. O dawi matitiko si Sen. Raw-raw sara na mga levo. Katigo talaga na ilawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Nakamba ni dondo nga daw sa mga claim. En de lommen die rustige boele kabane yawa kesama ni na lenga kisang oti karuan na mbak. Si ko na website ko to gori si text by kina wasi walu wandua tolu walu lima en kena itu matela lai. Lincoln Heritage Life Insurance. Isa, medak mbeka mana kango. Nada baya? Sabi laki baka lefom ni daga kayo senga nikila na meda kaba. Ole malang kata-katalangan yo senga tu nikila na kisita ba na sotaba. Kuni lenga ndo bitolo te kisaranga no bika kitengore na radio bulon do bat. Oi na program daba. Mai na vei longa ndio. Rongo de lima na kloko na vei kabini bo rombu ka vei kemdo California. Tini krone single buni bo rombo vei kemdo eviti. Go vei to konikina na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni Monito K and the Liman Rao Capital Mall, Suite Rutolu Rolima, Sacramento, California. And the Wingravikina o Mama Kavesi Voselani. Radio Bulando Vata San Francisco. Mikoti Kenda Vatamai. Toka, komba na kena dame. Waga diri ngalala, sabi-saba, kangay waindono na yangona, e na San Bruno kababa. Nada ba? Tukun tali ba? Na San Bruno Cavaba, ningali mai ni mai togole manda na ngandi kale busara. Ersama ibukan dina taga katanlay taga na manggosa kay na mga sakit ni Bingarabi. To kasarangan na lomundono di tao ng San Bruno. Mula kata na San Bruno Bot Station kay nararana mga bugulewo na San Francisco International Airport. Puno pinakatalangan di Biwaraki. Kendo may bitala biruto ng walibiti. Se do may bitaba kibiruto na sanggay ngole may kimerke. San Bruno Cavaba. Ono tolu seva San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na bay singa man doon na koloka na singa lebu, kinatinikan doon na koloka na bongi lebu. Wong di nakatag chung na bitokan na kami bing karabatin tayo tini kadi ono miniti me ono nakaloko dora kana kena buku chung ngono bikanta wong bibina uno lebu merke bulo naka my brother ilaiti atama imbeka big bro ngona nito mele una tenderloin ando siamo tu mena beka bito to sara binaka bro ilaiti atama imbeka no muni mato bale siamo chung mena kami bing karabatin tayo bulo talanga be ya kesa leo motu ni bulo binaka my Mildura my Victoria bulo binaka Rossi Merwan Lesi o George waktu lagi nabi TV Tasansina na Golden Heights baka nuni binak tu nabi kemuni akes binak naitana nomuni siamati kemudu tigu mai baka bubale na kami nabi ngarabat tinggal baka lagi nabi turangan gueka sulto lotu George TJ baka nuni binak tu adi nomuni siamata mai mai na korturang aqui California na kabina ni kuanita emisa uletan bulu benaka mai na buni sia gaman station dona serre me na numi talanga ni bang bimbi kemuni nrakin rio toka gai mir toka na uza mai buni sia mai kandabu malombula pita tokei keda nomuni matu bale benaka benaka na sia mucuk mai na kabina ni ko batalan kina be Mrs. Viniana Nobona malo bagale ba sia mucuk mai na pizza bulu kadio belo drive mai kinoya nakan di tui batalan kirbe nonguyada baka nuni binak tu yang dibikin tu todo kesar na kai binak ni kuah malo asia macam main radio bulon tu abata William Million yo day tigo viti
Never ever say die, Bakata lagi na bendo na maramgo may moraga, belum nak na di Lady D, nak na doon siya matumin na be kapito do sara, segundo bakata lagi na be Mrs. Nanopo na kapito na kuwa, baka nuni binakata lagi na ita Meris Tamani, maramakay latila tanawang galiba, baka nuni binakata tuyan, be kami todo sara be kan nuni siya mutumay, na kapito na kapito ngarapi hindi tay. Sure cirto utmanda na matilaw ne Big Wheels Philemon in Decay, kay Simeon ni Robongo na makari, andela ni Waisili Paano ini bilang talaga lebih Mr. Big Wheels? Ora ni sa Chico Boli Jingo in the Bay Area. Mumbul benata. Enandela iwai siliba Viri malu aku to kobiwa Cuba kamba ravoka Laki tomberu asara Mairake moturiki berata Yanu turanga eloma Kivanua batiki namara Mai wai panua talenga enandela ni wai siliba pula embau emosi nitukuni leia lobi na Rai Talan ronro Naimboi Nikau salu Lalu misa Enai serau Ni mula Isambau Engan reli Kalomo Nakemui rai Serau Lumisa Salu kebao Enandela niwai Siliva Kemui romo au Bimbitaka Kobueta Nongubiti Lomani Maina rusa Kinambula Maina mbedi Kinadimbi Nalotu Kondolava Nasala Kimbau Lomani Bengauna Kodang Dibi Enadela Niwai Siliva
Dendram beka na ngola ni kibal ni lo tena buku ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakitan beka na itos-tos nimbula. Kuo ni lenga sinui gawa-gawa. Nana magi mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rungo vina vima manione na kabini buku lulu bei kemundo e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanta wata mai. E lewu tu na vima tanggali life insurance e Amerika. Ka lewu talanga na kena itu. Ia na Lincoln Heritage Life Insurance yang niti kanda mo binaka na ito kay kanda sa may bungi tigo-tigo na buno lewu mo. Kaya wala may bangande, sa may bunga tigo-tigo tunde. O tawi matatiko sa set. Raw sara na pangaleo fo. Katigo talanga na ilawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Na company doon nga daw sa mga claim. And aloma ni Rosa nga bulu kabana ya uwa. Kasama niya na lenga. Isang oti karuan na yambag. Sigaw mo na website ko itong gori si Texby. Kinabasa ng walu-wandua, tolu-tolu-walu-lima. E na kinay tugu-tugu matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinagasar tu nga toboy simpang bakaw. Gay way dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ni baga singilebu. Kita sana gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge. Katalaw baga singilebu siya baga kabi. E baraw tayo ito baga manggosang gay totokan na buno ni kana. May namenda to with niti. Kaya baga singilebu siya baga kabi. May baka na baga sekera. Na sui. Ika tabuteke. Roro baga lolo. Kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge. Tolo-tolong 2 Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Grabe ni Divine Group of Companies. Dola na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong 2 Orange Street, Santa Rosa. Engen Rebe me bakarita kiani veke mundo na South Bay, San Jose, Mountain View, Redwood City, San Bruno, San Francisco, kena vivo no volikata. Nisa tikong going dona nonda toi ngandi-ngandi. Na San Bruno Cover Bar, dala kumantangayan ni tali sota tu kina kavekilai. Era libu tali tunga nan dui kai karandongole di kina, kan dua kana non retali taka. Na lebu ngona ni non retali taka kena wasibi ni vingaravi ni turang tawa Rakesh. Samba uli kaliwa kitumay kina na Crown 4 News katambaki talitunga and the San Francisco Chronicle. Esa bawa rongo seranga. Kendo vanga ratano atiko senaya ni angona na sote singiliti ni viti na kwila ni viti kena sotali ni yaya lalai bebakane guku kuni wale do may raito manda and the San Bruno Cover Bar. San Bruno Cover Bar. Ono Tolusaiva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Taong dola may na doon na kaloka ng sigilebu, kina tinkan doon na kaloka ng bungi ni moniti, kina singatambu. Eh, doon ba ka tutulot ko? Doon sa ayalo pala mo din Siyempre mandangan ito buli-buling, gaya o talito ni stoa. Tolako. Sini niya ono stoa, wala ka tunga ngo maulimat. May binaka ni sa tukit serangaki na nakatungan reba, may paleta na noto ito ilalako. May binaka seranga? Wala-wala roti karibante ni kina. Natubiro ito na bisi nga nakarimate ni St. Means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga nabukas ang lemo na bisi. Karatal mo na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do baka pa raw chubeka kina do na ako ni matubale. Sinong do boli nga baka matawa. Wala ito mada kina maulimata. Esa tu kede kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kina bikala lai tale so. Kanda unrenre na kunea. Turaw talaga ni kota nom ni bulu-bulu ke bawang ditigo may na Marine sa Sonoma County kan rere nom ni Villa Guayaki vitar tarani kina napa ni taliboni 125 saiba vitu tolu 5 vitu na kena tugu matay lalay mau 5 dan 25 Montgomery Drive Suite 2 Santa Rosa California. Ito na ka usaba ka nandarubi wasi juga nunggu ito buta na bitan lang ko na ngauna na sir. Sa dotu lang nga son to. Pakai
lala mo suri nunggu gabo ka. Bata pa kanisa mo lang kita mo nandito dito ka. Nung kita ni sing lalo to sunod ang gabo ka. So ba sini nakit lalo talaga. Ni Sambula Binaka. Sama mai kawasean in a radio bulando mata San Francisco. Tarungodi ang natulog kinabito na kloka na kama ni Moniti kinaborobuka bay kemadaway Amerika. Dini kinaruan na kloka na singalevo ni Tusi di kinaboraway bay kemadaway biti. Radio bulando mata San Francisco. May kauti kanda vatamay.
mukina olani reisinga nawe sanga sanga kalina kau biangana lala tunatanga songona kelengana karamada uringani yoga bauma ibu sota sanga sanga sara engoloya Sauni ngoma piri ya romoda bei surati na mosokosa Rasabe italini uani no musisi que una maniwa mokitiviti ba que venga au songona kuria ngana no duoda Radio Bulan Dua Vata, Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseayani.
bunga tuna angin losi endelai pura-pura saiko kondomoni no mai visiko utaling dinatiyaw mamara nindaru rindomoni no korondina lebukan morina yadana nanongui bola ninondaru rindomoni amai temaki nayelokan ni matamuni amai besuki tinani bunga tuna angin losi endelai pura-pura saiko kondomoni rayuanga meutuguna ndarungandi daurua ekamila ninondaru rindomoni nom korondina lebukan morina yadana nanongui bola ninondaru rindomoni amai temaki nayelokan ni matamuni amai besuki tinani bunga tuna angin losi endelai pura-pura saiko kondomoni amai temaki nayelokan ni matamuni amai besuki tinani bunga tuna angin losi endelai pura-pura saiko kondomoni kasar nga oni rai do tokongo na kenai rai dua ngana rukuni buni kau dua beiran ng tingit taki Reverend Aminio Balen Rock Tama kemain nonton programu Bagamadhawa na toso ninga una. En bengara bini City Veni Raturla. Singa bug lulu ni sibuna bayan na tina meniti be kamu ni Amerika. Singa lutule bu ni sibuna tina kantua ana tina na meniti be kamu ni mai viti. En veito koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka en Radio Buladong Bata San Francisco met Koti Kanda Bataman. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona ka enda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na Sunbells e tinimbulu Macau. O kenda tuna senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kandau. Dren na tutu beto seaki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento. Merto talaveani na nung ni boli. Rawa sara. Witartar ngayani na telefoni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua. Merto bakarotaka katalada may nanong ni boli ena kinagona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarap talangan kenale waka suburi ani nanomu yaya. May nanondo to stoa kinanomu mati ni katumba.
Endona mate kuniti wale wekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kunei ni ndua mana weyatini corona leni winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna mate ngona hepatitis B. Ongoli wake na kenaroni betobi sena tobi kuna mate ngadha se liver cancer. And then remendo kila ke sa tebi kontiko. Me bakani sa ngosoti ni kene bakatakela kila se symptoms. Bakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngona kila mono bakani kebi nyambaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51 sesi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. Ena muna ngauna na levo ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dapo menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitak neka kuni lo malenga sa tipin dono menua erau ni buka tingu ikimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Na vem matanggali kaka na tipgina mebaka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bayangani kena gamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gay baka loka tabioka kena coleslaw surua tatni gelago patana kena pie na bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosarangan no direct message virtual giringa kina vitu sai vitu tolu dio tolu dondo limono se onga wale saranga le tomiku mena no mota e na dio valuma Billy Street oya e Santa Rosa, California. E rawatalanga ni rotoli dilibata ne kemu katalo washing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendram beka nangola ni kibali lo tero pukuni oso pakadadaka. Sen drakin-drakitan beka na tos nimbula, kuani lenga sinu ingaw-gawa. Nana magi kina programu warotaki, mai veratau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu benua. Rungo na bima manione na kabini bugu lulu bei kemundo e California, bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e viti, and a radio bulando wata San Francisco, me kauti kanta wata mai. Sibito weekend na ono na til kabito no minti radio bulan do bata pagod na tagtun bitokan na kabit bing karabin dai ngono batalanga to live chicken go ready liu ni nonto salika kambura gibina kengo una isibunin taku chiko talanga na rarin wanga bugal lebunga go SFO na bugun ni norto bisurechi oya anto no Fiji Airways anda pa bin na chiko ni sanga sarjo bago ko merto nangol talanga mai to na may kambura ka tuso to tugu ni bibol na radio bulan do bata po bibina ka sa mundo chiko na vital noya surit sarma na radio bulan do bata go the wir sartunga na lomba ni wanga buka bo pambut na bus 350 ang kena kabu usar nga sar pinang sartunga na buku ni pingkara bitu to sar na lomba ni wanga buko ya kapakaw na ray lesu na radio bulan do bata na doon ngal kami go na rida na sar baga tortigo ya wat ke irto to sar stakeholders in the Fiji Airways nang no sar ngango wa binbina ka pe opetay na tisu wa isinia bula benaka mumbula isa ke ngandolo mai mabu mai nanronga bula benaka isa ke ngandolo wa talangkina pe kondisi ambaki mumbula mai na suka na ivalu wambo tamay nambu ambengo baka ni binaka be Kings D Jeremy bula benaka be di ke Jeremy mai lo toka na kabi ni bingara bin dai baka tanaki ni ta emi saule ta baka ni binaka chugen be kemuni gen muni matu bale na kabi ni bingara bi ndai ndai ngona o bula ndelen dulebi ni bula binaka na turang maramanita mai Koro Island bula di lady di watalaki na be namuni partna mai na basu bulu ketul Roma Rauchiko Kaila Parataisi kona kono
Masini vesema titunanga Angini vasundan dan dinambe bakuai Ambai kilani kosa begitu Memanggu etarongia Kosa sesuka metuawa Kelanggu sama tebua Tabonda baba kewangani berata Waktu mayan nunggu bakasama Menggunding-indingi manggai makan detak kiau Menggunding-indingi manggai makan detak kiau Radio Bulan Dua Vata mekauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai waseani Waini matangu
martaba se un bombo la vali veicole yandindo domo au bakana wanga e bodani kovoro laka Tabulina buna no guda ukuda butakiko Kusame bakabuna no gudu ingawa ngawa kaririko Ni Michael ni Tani ya sangu na kilo ya rongarano Yesaya ndina domo sararuti ya nanongu maya boro Yesaya ndina domo sararuti ya nanongu maya boro Yesaya ndina domo sararuti ya nanongu maya boro Turun kena marama terbuka nongon eleu mati usala uda bekenda kena nona mati lolo benaka ni talo ki andi dondomo. Wele dan dondomo. Ya nangona na radio bulun topat satu tol sarcungan tos lingi ni keloko saboto bekenda rusang buluka. Rosa buluka bitu beniti me dapat nonton bitokan ya nak kabini bingkara penting. Eu pede lano pun meninto bingkarabi. Usaha apa kabini benaka taka cukup dirau ninda maisota talen bulu benaki na marau. Nan dua tal nasi kan untuk bingkara bende na inda bulu benaka. Nak sok tekan cukup mau una. Nasi kan no mai teman nasi benangan kuah. Karena nggak lebih sau tal nasi kan pakai rombukai. Kau sabar ya taka cukup nonton selagi kamburengon dola tu bikin beri nabi akani. Rotalangan dulu nggak sikopa cukup dan itu YouTube channel. Wea moni nanggai sarrafa tuki no ya nabi program so ando mbiuta ta kecuka no tonel ni timi me bakan tosu ni ngauna ke CTV ni raturala anda mai rongo tal juga na sing ni matangka en dua tal na wasi ni ngauno ya dapat lagi na nonta programu nunggu cisu na nunggu penuh ya na sing ni matangka dapat lagi na sotal programu ke bakan nandu pa sarrafa tungadi nabi episode 2 ko ni nonta bakango ni ochi na vinga rabingo na ka binanga di kuwa Kaya kau nangge sarap rongo share tali tu nangge ngole na YouTube channel subscribe ngan radio bulon to wata bobo dibina kabe kemani sa subscribe chukina ena be ngona ara chukina ni rongo tali tukina ena ngono muni so so ngon na be share so ando bulon ngoti chugani kinna o kendal to na lin matu bale ni radio bulon to wata Nada besar mata me huli kenen to na life insurance policy may be Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nagkakil ni Turta, nagkakil kabit ni Kostita na 2022 o sangir ta kasara biri ni tauna kabi ngaya kena maga ngaya sala ko mana check sengat tali ni biara sengat saranga ni biara paling lai in time saranga mai so dan tali wara ka tala tunda wara ko tunggo o saya lo wa bengo pam binaktak na kampani binakang ko na heritage link ni no binaka saranga sengat tali to na kaya Pakatara tutu na kena, pakana kena pepo wog ni tuta. Kami so mi, na kila kena timir na vaka. Iseng tu bi kena ila buli waya. Minta samu kena kisi, ni maron kena ngona mojuri paling bula. Kaki na kar taka wando na insuang. Baya serangan na buna. The Lincoln Heritage Life Insurance dodo nga, so mo na claim na lo manurusang bulu ka banewa. Kaya sa ruwan ang baki o tinapulsing gaya na lenga, di ko na beba sa oray. Dawi mati sa siyanga. Raw sarana bagaleo fo mana telefoni. Text mai kina was seva walu bandu wa tolu walu lima ena kena itu matelai. Doyan Robina kana maraman naita. Do samba di ba kusa ve. Yandra naita. Kita seli katalo mande na Orange Lounge. Maleka. Kursan badi kata-kata bina kasar tunga toboy sembamba kau. Gai wai dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngono santa bina kat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Keba kitu sana berata ini bagai singelebu. Kitu sana gele bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge. Kata lau bagai singelebu se bagai kabi. Baru te itu bagai manggo sanggai to toka na buno ni kana. Mai na menda to identity. Kena bagai singelebu se bagai kabi me bakana bagai sekera. Na sui. Ika te teke roro bagai lolo keina vida tale. Gira ramo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge. Tolo-tolong 2 Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamari vingarabili Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge. Tolo-tolong 2 Orange Street, Santa Rosa. Toka, komba na kena dame-dame.
Wakati ngalala sabsaba kangai waindono na yangona ena San Bruno kababa. Nababa? Tukun telepon? Na San Bruno Kavaba, ngole mai ni mai tobole manda na ngandi kale busara. Ersama ibukan dina taka katala taka na mangosa kaya na baka sakit tilibing garabi. Toka sarangan na lomondono di tao na San Bruno. Mula kata na San Bruno Bat Station kaya na rarana wanga bukulewo na San Francisco International Airport. Puno pinakatalangan di Waraki. Kendo may bitala biruto ng walibiti. Se do may bitaba kibiruto na sanggay ngole may kimerke. San Bruno Kavaba. Ono Toluseva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na bay singa man doon na koloko na singa lebu, kinatinikan doon na koloko ang bongi lebu. Ay, kaya do bakan daw tunga may biti. Sa baka matalaw na naman daw kobati. Sa lebu na kaya daw tinikan na tinimbulu Macau ng bisikete na rewa bata. Red cow, wupo! Dasa ko si masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kinurnibono kinambele. Bye, correct. Daw boleh may be. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na Maulimat. Tok nganggo i Santa Rosa. May be? Na Maulimat, wele. Daw ko na nanonda business ng ngonit daw kay Amerika. Daw ko sa may. Daw may boli na Maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Nunggu chisu, nunggu badua. Dorongote na vimamani ono kinavitu ene kawani bugululu be kemadawe California. Vimamani ruwa ene kavi kinatolu ene singalewu ni lotilewu be kemadawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vatamai. JJ's Food Shack. Etigo kedi kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani itu na bundi nan dalos sa tapioca. Na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kina coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya itigo talanga na nono specials and lomo ni madawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandray pai kaya na bugatale. Gora na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dilibo yang may Santa Rosa, may ato sa rani kinavato. Giritirito sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundo limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Radio Bulando Vata, me kauti kenda vata mai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai waseano. Oye,
Bila sa boleh betulan kena maram dar boken ngone leo sa boto weekend tini ke 5 na miniti me bitu na keloko darong barong juga dai talo di Rutayambe mai be egi bagalolo mai da kabri bingkarabi dentai ya nanugu share talang di bawah da kabri bingkarabi dentai da satu benengau na menda sana bital talakin dan total na kabi non da bitokan da kabi dengan kuwa na mo modi cukup be Karlaini Leoni Mbenga mai korubuto mai mba binak sa boleh bukar na siya cukup mai korubuto mai mba na kabi dengan kuwa watan laki na be koini dokana singa oh mumbula binak mis dokana singa nita gini totok cukup na bingkarabi mai Zakingori mai Woodland boleh katokan di Sacramento na kabi dengan kuwa kalani samba di liu talenga no muni so mi mele di toko pakai kabi na kabi daga di kuwa bakon di bilang to ni mis to kan singa bi kemuni kalunga tsara chunga bi ngarabi bakal bi opatay na TCY senior binang sabole bu Mr. na TCY senior no muni siya to mai na kabi bi ngaraya bi endai saking ngandolo waktu lagi nama tupal lembaki mai sukuni Palu Road ya na kabi di ngarabi endai sana mai itu kimantika na to di ngarabi to na kan kumarota kan to bitokani na ya kabi di ngarabi endai enda nangkai mai sota tale na ya kabi di mataka siang bisa una mai na tulu me atau saranga mai na bitu na keloko na ya kabi di mataka me atau una ya dia usaha kopi di lano bono menindo di bingkarabi akalungan saka juga nomuni boni au ona sigu binanga ni kuwa dan kabi sota tale kabi di mataka di bagat yang binaka di samo de Mama